Karcinom grlića maternice je odraz zdravstvene kulture jedne nacije i ako naše žene ili voljno ili zakonski određeno idu jednogodišnje ginekologu, karcinom grlića maternice se ne može razviti. On će biti otkriven na vrijeme, riješen minimalnom hiruškom intervencijom i priča se tu završava. Kod nas je to 4. najčešće oboljenje. Kad je u pitanju prevencija, dakle i programi skrininga, odnosno ranog otkrivanja malignih bolesti, poražavajuća, užasna činjenica je da smo mi jedina zemlja u Evropi koja nema razvijene takve programe. Dakle, u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedan program koji u ostalim zemljama Evrope postoji, a tiče se skrininga, dakle, programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, karcinoma grlića maternice, karcinoma debelog crijeva i karcinoma prostate. U zadnje vrijeme Hrvatska je od prije 6 mjeseci uvela čak i CT screening za karcinom pluća. Dugo vremena se to radi u Japanu, u Americi, u Japanu čak i želbe i tako dalje. Dakle, kad su u pitanju programi screeninga, odnosno ranog otkrivanja, nula, nada, ništa. Kad je u pitanju program prevencije, dakle, postoji primarna i sekundarna, da vas ne zamaram tim analizama, evo jedan usporedba sa našim zapadnim susjedima i komšijama. Dakle, karcinom grlića maternice je odraz zdravstvene kulture jedne nacije i ako naše žene ili voljno ili zakonski određeno idu jednogodišnje ginekologu, karcinom grlića maternice se ne može razviti. On će biti otkriven na vrijeme, riješen minimalnom hiruškom intervencijom i priča se tu završava. Dakle, korak naprijed vi ga ne možete spriječiti ako krene da se razvija, ali ga možete otkriti dovoljno rano da ga riješite bez problema. Je provedba vakcinacije, dakle znamo da je ta vrsta malignih bolesti uzrokovana jednim posebnim virusom i ako se provede program vakcinisanja tinejdžerki, sad i tinejdžera, karcinom grlića maternice kao takav neće biti klinički problem. I Hrvatska je prije 5 ili 6 godina uvela za sve djevojke, mlade žene i djevojčice mlađe od 16 godina besplatnu vakcinaciju. Sada to rade i za muški dio populacije i oni, zahvaljujući tome, nemaju klinički problem koji se zove rak grlića maternice. Druga strana medalje, kao što već rekao, je situacija kod nas. Dakle, kod nas je to 4. najčešće oboljenje. Dakle, 4. oboljenje koje uzima jako puno života svakodnevno, koje bi se jednom razumnom akcijom, dakle, programa i prevencije i screeninga, medijskim pristupom, ja tu krivim medije jako puno, moglo iskorijeniti za 2 ili 3 godine. Ista je stvar sa recimo, programe provedbe za kontrolu maligne bolesti dojke, dakle, mamografski pregledi koji su obavezni za populaciju žena starije od 50 godina i tako dalje, da ne ulazim u detalje, olakšavaju nama koji se bavimo terapijom, dakle, liječenjem te bolesti, priču u svakom kontekstu. Dakle, digresija mala, ja sam svoj dio specijalizacije proveo u Milanu i u Americi i tamo se, kad bi se pojavio neko sa uznapredovalnim karcinomom dojke u Houstonu ili kad bi došla žena sa uznapredovalnim karcinomom grlića maternice, pozivana cijela klinika, jer su to bile rijetke, obično radne one meksičke žene i tako dalje, rijetki klinički scenariji. Kod nas je, nažalost, situacija obrnuta. Ona se popravlja, ali nedovoljno brzo i ne može se popraviti brže dok taj program ne bude dio sistema. Dakle, prokletstvo mojega posla je u tome da ja i svi ljudi koje ja vodim i kompletan dio kliničkog centra koji se bavi liječenjem i dijagnostikom malignih oboljenja možemo napraviti sve najbolje. Ali da taj rezultat koji mi dobijemo ne mora biti najbolji iz raznih razloga koji nisu vezani za nas. Šta je problem? Mi kad pričamo o brojevima,
imamo dva problema. Prvi problem, mi nažalost opet smo jedina država u Evropi koja nema nacionalni registar za maligne bolesti. Mi ga imamo na entitetskom nivou i oba su vrlo šarena i neupdatirana. Ono u što ja vjerujem je registar koji ja radim kod sebe na klinici, ali on je problematičan iz jednog jedinog razloga zato što niko u ovom trenutku ne zna koliko ljudi živi u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je podatak koji bi morao znati da vam ja odgovorim na ovo, ali sigurno ovo što si spomenuo, kada bi se provelo u cijelosti da bi na godišnjoj razini 500 do 600 žena i muškaraca ostalo živo, samo isključivo radi toga što su proveli ili programe screeninga, odnosno ranog otkrivanja, ili programe prevencije, dakle ili aktivne ili pasivne. Ono što hoću da istaknem, a često se zaboravi, Amerika ima sve, ima programe i tako dalje, ali ljudi i tamo umiru od maligne bolesti. Dakle, program prevencije i program ranog otkrivanja nama u klinici pomaže da naši rezultati budu bolji. S druge strane, on ne rješava problem u cijelosti, on je jeftiniji. Ali isto tako postoje, dakle, program ranog otkrivanja podrazumijeva da ćemo otkriti karcinom, nećemo ga suzbiti. I drugi naš iznimno veliki problem koji je eskalirao u zadnjih 4-5 godina su lijekovi. Dakle, trenutno u onkologiji u zadnje 2-3 godine postoji niz molekula koje liječe tumore na potpuno drugačiju razinu. Ti lijekovi se zovu imunoterapeutici i oni po prvi puta njihovom upotrebom se prepoznaje maligna ćelija i tumor kao takav, kao nešto što je strano tijelu i tijelo se tjera da na taj tumor reagira kako treba. Dakle, ne da ga prihvati, nego da ga odbaci, odnosno da ga uništi. I mi po prvi puta imamo rezultate u kojima, recimo danas, bolesnici sa malignim melanomom metastatskim, koji su do prije 4-5 godina bili osuđeni nažalost na umiranje, danas uspijevamo izliječiti 50% njih. Kod nemikrocelularnog karcinoma pluća situacija je malo slabija, ali isto tako oko nekih 30-40%. Dakle, jedna totalno drugačija i pojavno, a i klinički interpretacija i tretman maligne bolesti, koja mijenja paradigmu liječenja i koja nam omogućava u cijelosti da izliječimo neke tumore koje do sad nismo bili u stanju ni na koji način. Pored toga to je i bešika i tako dalje, da ne nabrajam se. Mi smo zahvaljujući intervenciji, i to isto je jedan od načina kako se to radi u normalnom svijetu, i pritisku koju su proizveli pacijenti oboljeli od malignog melanoma, Ministarstvo i Federalni fond su to riješili. Mi danas imamo nešto što je divno za te pacijente, riješenu situaciju, ali ostala su pluća, ostala je dojka i tako dalje. Dakle, ostalo je niz, mi jednostavno moramo pronaći sistemska rješenja. Evo ti još jedan podatak u čemu smo jedini. Mi smo jedina država u Evropi koja nema oporezovanu akcizu ni na koji način za dijagnozu i tretman malignih bolesti. Prije nas je to bila Makedonija samo i oni su prije 3-4 mjeseca donijeli zakon u kojima se 1 cent, dakle 2 fenilja uzima za ove programe i ranog otkrivanja, ali ponavljam i programe uvođenja novih tehnologija. Mi smo nedavno kupili prvi u regiji, u istočnoj Evropi, jedan iznimno precizan, iznimno kvalitetan, dakle up to date, najbolji mogući aparat trenutno koji je u pitanju, kad je u pitanju zračenje. Mi ćemo u ovoj državi godišnje, mislim 2 miliona da se godišnje do sad plaćalo da pacijenti idu u Zagreb i tako dalje. Dakle, taj aparat će sebe kroz taj program samo isplatiti za 2 godine. Ova klinika, kad je u pitanju niz, ova klinika sad, kad je u pitanju karcinom dojke, dakle sve ono što može pružiti neka vrhunska ustanova u zapadnoj Evropi i u Americi, može se pružiti ovdje sve, ali bukvalno sve, i pacijenti su ono što je dobro u vremenu ove brze razmjene informacija, pacijenti postaju svjesni toga. I priča kad neko ode u Beč, u Milano i Pariz, ti ljudi znaju malo više o nama nego što naša javnost zna.
i najčešći komentar ili informacija prema tom pacijentu je ok, sjedi u avion, vrati se u Sarajevo, nemoj trošiti ovdje pare jer nema potrebe. Pa ne znam da li to treba promijeniti, to je sad danak nekoj tehnološkoj i to je svugdje teže, Dario, nego što je bilo prije. Sigurno da je patologija i patološki i obdukcijski nalaz jedan od načina kako da učimo i kako da idemo naprijed, ali tehnologija je nama donijela niz nekih novih analiza i tako dalje koje nam u realnom vremenu, dakle ovo obdukcijski je za 2019. prespoda. Nama treba nešto što nam daje informaciju o pacijentu koji sjedi preko puta mene, koji je živ i mi sada, evo imamo da kažem, dakle kad je u pitanju ta molekularna analiza, šta mi radimo? Mi smo raščlanili malignu stanicu i spustili je na najniži mogući nivo, jedini u medicini. Ni blizu, nijedna druga grana medicine nije tamo gdje je otišla onkologija. I tragamo za specifičnim receptorima, prototijelima i tako dalje, koji su karakteristični za malignu stanicu. Sve to što provodi Institut za onkologiju u Milanu, recimo jutros u 8, se radi na klinici za patologiju kliničkog centra. Sve. Sad je opet pitanje sistema, uvezivanja, dakle, neorganizacije tih kantona, meni je paradoksalno, vjerovo ili ne, ali to istina živa, lakše kroz papire liječiti ženu koja je moj pacijent koja živi u Švicarskoj, nego ženu koja živi u Mostaru. Ženi koja živi u Mostaru je lakše dobiti uputnicu za liječenje u neki drugi centar van države, nego za moj kontrol ili moj pregled, tako dalje, tako dalje. Dakle, živimo u jednom dobu političkih paradoksa koji užasno opterećuju sve ovo i snižavaju kvaliteta, a mi smo najmanje krivi za to. Dakle, još malo, mi smo kao klinika prepoznati kao edukacijski centar za liječenje karcinoma dojke i karcinoma urotelijalnog sustava i kao takva jedina u Split. U jugoistočnoj Evropi mečiramo sve standarde vezane za to. Dakle, mi smo prije 3 ili 4 godine uputili vezano za ovo tvoje pitanje. European Society for Medical Oncology napravila 2 liste, tako da kažem, lijekova. Jedna je lijekovi koji definitivno spašavaju život, koji se daju u post ili preoperativno. Drugi su lijekovi koji se koriste u liječenju metastatske bolesti i oni mogu u sve više i više slučajeva izliječiti pacijente i lijekovi su poredani, graduirani brojevima, dakle od 1 do 5. U metastatskom milijonu lijek koji ima ocjenu 5, ima šansu da izliječi pacijenta, sigurno utječe, odnosno produžava njegovo ukupno preživljenje, sigurno utječe pozitivno na kvalitetu života i to su lijekovi koje svaka zemlja u Europi mora imati. S druge strane, jedinica je lijek koji nema nikakvog utjecaja, tako dalje, tako dalje. I konačno je jednostavno napraviti, dakle, Njemačka će imati 1, 2, 3, 4, 5. Ja znam da mi nećemo, ali moramo imati barem 5 i 4. Dakle, moramo imati lijekove na listi koji pružaju pacijentima s metastatskom bolešću šansu da ozdrave i da budu izliječeni. I ako to nemamo, razgovarati i pričati o Europskoj uniji je po meni licemjerno, jer ispravim ako greši, mislim da je pred Bogom, a i ustavna kategorija pravo pacijenta da bude liječen optimalno. Dakle, kad je u pitanju kuća koju ja vodim, mi maksimalno rabimo sva iskustva tog nekog modernog svijeta, učestvuju u nizu projekata koji se dešavaju u Parizu ili Beču i Miljenu istovremeno i ovdje prakticiramo onkologiju koja je, siguran sam, na nivou nekih dobrih, ozbiljnih onkoloških klinika u Evropi. Ali s druge strane, evo razgovaramo već dugo vremena o tome, podrške sistema, ona ne postoji, dakle stvari za koje mora biti dužna država, kanton, federacija, kogod hoćeš, toga jednostavno nema. Bojim se da ulazimo u scenarij u kojemu će ovi mladi ljudi koji još uvijek gravitiraju prema i kliničkom centru i onkologiji i tako dalje početi, odnosno oni već idu, ali evo ovi koji su tu,
početi odlaziti ne zato što je plaća mala, ne zato što je ekonomski, nego zato što su užasno frustrirani nezainteresiranošću ljudi čiji je to posao da to riješe. Jer mislim da ne postoji u medicini gora frustracija od te ako ti imaš nekoga preko puta tebe koji ima 30 godina, ima neku malignu bolest i ti znaš i način kako da pomogneš i tako dalje, ali ne možeš zato što taj neki lijek nije na listi i tako dalje, to onda ovaj posao čini užasno teškim. Prvo mala šala, malo smo previše ozbiljni, negativni. Nedavno sam na internetu vidio na nekoj srbijanskoj bolnici jedan vrlo ozbiljan plakat u kojem piše ako ste dijagnozu saznali putem Google-a, za drugo mišljenje se obratite Facebooku.